Yeah, nazo mfethu awukona ungathanda ukuthi u-ede mhlambe esinye zey'nkinga. Into engingayithanda ukuthi ngi-ede ukuthi la South Africa ngoba umsebenzi wethu thina abantu balaba abamnyama bala South Africa sesilele ey'thuthuthwini okuningi. Asisafune e-foreign drive isithuthuthu. Yeah. Sinoza kwethu bagcine sebephenduka iy'gebengu ngenxa yokuthi kugcwele ama-foreign ey'thuthuthwini. Yayibona lento iy'nkampani most yazo ziqasha ama-foreign abanama-fake document. Mina ngiyabazi abanye baba ama-license abo aba-clicks. Hayi bo. Uma ixebula kanje la nto iphenduka uphuma u-click ngaphansi. Yabo lonto le kuyimanje mina ngiboshwe i-foreign ngule protection order nxa uthi angithi angilifuni la ngifuna ufaka umfowethu la. Yayibona lonto le kuyimanje mhla 24 ngizobe ngisenkantolo. Nxa i-foreign manje siyicelayo ukuthi bangakwazi usilelela ukuthi asisafune e-foreigner ezodrive isithuthuthu ukuthi linamaphepha noma linamaphepha asisafune e-foreign. Kwabantu abangakwazi ukwazi usisiza ngalokho nje kuphela ukuthi asisafune e-foreign ezodrive isithuthuthu. Ilokho nje kuphela engicela ukuku-eda nje ngoba sabafethu kuyimanje sila e-police station silwela lokho ukuthi ama-foreigner senamandla ukuthi akwazi ukusibophisa thina sama-South Africa ngenxa yokuthi nathi sondla imindeni yethu silwela ukuthi sikwazi ukubeka isinkwa endlini yayibona lento le etafuleni for iy'ngane zethu kodwa kuyimanje asisebenzile namhlanje ngenxa yokuthi abafethu baboshiwe. Manje sicela lokho ukuthi nje asafune e-foreign ezodrive isithuthuthu ngoba seyingozi eduze kwethu. Basiqobozela amathayi basitshontshela ama-helmet imost yabo sebefeykhile ukudrive iy'thuthuthi sebedeliver ama-drugs. Into enganakekile thina hlezi sikuboba sizila emkhakheni loyo. Amaphoyisa awawenzi kahle umsebenzi wabo ngokuthi thina abawasishi wazi ukuthi umuntu mayimesile uzofuna ama-document akhe kuphela kanti ebhokisini akazi lo muntu usuke elayishini. Yayibona lonto le ngoba ngisasho namanje imost yabo mfethu ngoba isebenza ngey'thuthuthu ideliver ama-drugs. Idelivela abantu abahlala emahhotela abafowabo baningi bebanjwa ngalokho le bekhishwa. Yayibona lonto le ingabe sithi asisafune e-foreign ezodrive isithuthuthu. Siyabonga cela isisiza ngalokho. Amalokho ngamaphoyisa athi kuvumelekile ukuthi umuntu ongenawo ama-document avule icala e-South Africa. Ukuphi mhlawumbe abafike bakufune njengama-ID movie icala okufika into eyenzeke lapho baba wami bafika bona sebephethe ama-document bathi abakwazi ukuwa-verify ama-document amaphoyisa. Yabona lonto leyo kuyimanje ngize nami ngigcine sengisenkantolo afika nabo amaphoyisa seveza ukuthi nayi ubufakazi banazo iy'ncwadi abadlayo ukuthi a-verified bathi abahlangani ukuthi a-verified noma verified. Ngalonke singasho ukuthi amaphoyisa South Africa iningi lawo alwazi ama-document a-right nalokho right. Hayi alwazi ngoba thina amanye siyakwazi ukuskena sithole silibambe ifoni sithi siyaskena uthi uyabheka amagama akhe ne-ID number akhe ayimeshi. Yabona uma uthi uyaskena khona lento yabe sekhoneni lapho lakhe asemalawo uma uthi uyabheka la khona lento eyi-scan code la uma uyiskena le nto leyana ayinqeni vele umuntu waka-1986. So wena niskena njani uma uthi akuyona imfihlo leyo ke? Le nto leyo ngoba thina mfethu ngisho ngaku-Google ungene ukuyiskena ngiyabona ngisho ilayisensi yakho noma ungena ku-Google iyaveza amagama akho angithi yabo le nto leyo naye uma ungena ku-Google lapho ungena ku-scan uthi uyayiskena le nto leyo iveza izinto ey'ngafani. But still amaphoyisa athi akakwazi wona athi awakwazi ukuverify kuwona umsebenzi wawo lo ine-department enye for leyo nto leyo. Manje ngakho nje besicela ukuthi cela nisisiza ukuthi ethu thina safune e-foreign ukuthi namaphepha noma namaphepha ayenze omunye umsebenzi abayeke lo oza kwethu abakhulayo ngalo msebenzi lo ilokho esikucelayo. Siyabonga.